paling gokil yang pernah kami kunjungi. Ini di atas gunung. Kami semua harus turun soalnya PW-nya nggak sanggup naik. Tadi aku ngeri kali. Wow, semangat tim. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get. Bisa kalian lihat sejauh mana tangganya. Sekolahnya di atas. Sampai atas udah kayak adiraya aku nih kayaknya. Itu awan dan di sini suasana mendung, dingin, hujan, gerimis. I can fly. I can fly. Sekolah Ninja Hattori. Soalnya kami harus mendaki gunung dan melewati lembah untuk sampai kemari. Bayangin, sekolahnya itu di atas awan. Kalian bisa lihat di belakang, kami nggak tahu ketinggian berapa, yang pasti di bawah itu mobil segini, kecil. Ya boy, di atas gunung sendiri. Searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly. I can fly, I can fly.